Jogo makedo ne ratich oganda Mombasa koro nyiso luoro margi ni chal ni sani obila koro getogi kaluwore gong'ala manyime magisebedo kagikawo e ng'anyo mosebedo kadhi mbele e kinde mokalo. Kagiloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni moko kuomgi osebedo kayudo ote mabwogo ngimagi kendo chiwo negi siem kata obedo ni ng'anyo magitimo gikoni en mana mar oluwore gi chik kendo ma chik oyiego kendo mar kwe. Ne bende gikwedo rumbi ni chal ni nitiere joma chulogi mar mondo mi gibag ng'anyo mitimo e pachoka, ka bende ginyiso jatend arita maduong' mondo wuog oko lela mondo yang nyinge jogo magitudo gi wach chulo rowere e ng'anyo makamago. Hivi tunaishi kwa fear, tunaona kuwa wenzetu wanakuwa abducted. Sisi wenyewe tumebandikwa makesi hapa kotini za maandamano ambao hazina hata legal basis. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inatutarget na sisi tunasema hatutaogopa, tutajitokeza kimasumasu, maana yake katiba imeturuhusu kutoka. Kwa hivyo sisi hii fear ambao wana install kwetu ama wanatuwekea hii fear, sisi hatuogopi lolote, tunaheshimu sheria. Kwa hiyo sisi tuna imani ya kwamba serikali inajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo ambayo yanaendelea ya uhalifu na uporaji wa mali za watu, na serikali iwafuate wale badili ya kufuata wanaharakati ambao tulifanya maandamano ya amani mwaka uliopita, na kabla ya hapo wafuate wale ambao wanahusika na hatua za kisheria zichukuliwe. Sisi kama vijana wa Mombasa tumejitokeza na tumeamua kuwa tunafaa kuiweka hii nchi yetu iwe katika kiwango tunachostahili, kwa kuwa propaganda zinatokea na yote si ukweli. Sisi kama vijana tumejitokeza na tunasema Kenya imeharibika na tunafaa kuiweka kwa ile laini ambayo inafaa kuwa.